Ndono magatalanga na kena yawa ni matake obinaga ni kuwa wani ni binaga talanga vikim ni na kanda ni sama sartal tinga mai ena pasifik nando bunua sana tiri ka bana nando bunua tapi da nga sabota ngoti ko na matake ni ndai sangole ni bongo ni bin nakalibo ni na maru takital tinga dingo mi binaga tiko en kena ngaravi na itigo boni ndotal na Singapore lutu lebo ndai na nondaru serikali na maki ngona kena ebola o iconize momosi ni tobo o the kabam di wana embaki na nomumbulani na nongumbulani bagawati nongu buwale ka nongu ingandi tamai keto na nongu ndaulumani ke na ruana lubeki raulumani lambasa na bonua au mbale matikina nongu buwale au bengaravi ena yalondina ka kede o ngandreba au solia me baka endonatina dondomongo e tawani woli enambila didilang rodondolo rusanga bulu ketolu na embaki au nanuma bula uchiune na kena bula. Rongo baki mai ni o lasa boli ke nandua na we kangundina au sanga ni bota ni wandumu ni kundina. Toso na ngauna ke na Canada ni ke rausa be wala bolinga au nanuma ni sandina na tala no koya au masu wuni kiwa me tawa na wai ni matai kito ena be singa kedenga. Ato na ngauna me usa tomboka lamani nondaru romu raundavo watatoka. Ke tu reitu no muvitinani e nandona kona. Wai ni matai keito o deili mera tavoya. E rui mosi ni una noma rauna luvengo na leo ni kitengundina. Ni sama ita sere na nondaru wo walindina. O deili menangai soma nondra wa taro e na vesinga. Au nanoma meusa leso. Disemba na wula na kena tebu. Sereki ni wuli me wara ki rau na luengo me keto sa wanga lalamai e na wakadengo. Ka ono ni singa me sa madala au ki reiko e me keto ngande manda. Ki suwa na wanga me takasa lamani nungu walindina keto dingomi e na yalobinaka. Krisimasi me keto wawada ki nisilandi lailai Samoa na wanga. Wakabu na deba kandabo nungu koron dinasara ke rau nungu senirosi matawinaka. Wakatawase ke tau ndonu maka, taman rau na luvengo me takasa, mai kauti rau na luvengo matawinaka, waini matangu tawa nawa ni rtau sali sutali ke lambasa. Zoya saista nisha na nungulu matua, ke humairia saista na kena ikarua. Sainiana Davis na tinamun rau indua, dela ni veinoko au tekindoro, waini matango e tuturu malua. Au kere me busoti, ni umai dhawiada e na kena yoti. No muitobo e rui mosi, ai loloma, mai na longa ni veirosi. Yabikem ni nandobo tiu mai iconais, na bogalipsara. Na serikali mai dingo mirotiko e na mataka binakaninda. Na nandaru iwasin ngauna ni wakatawa, wala na namu serikali. Gaya waka utamai. Vitia feme na ruta lundua o imanu road e sobang. Indo na namaki, moniti kina waga romboka, vei mamani diwa e na vei mataka na kena ndau kambura kitiko ni kina. Ratalanga ni onangai warunga da toko malu e na Facebook page ni Vitia FM. Mbuna wakambua e anrabinaka. Bina bogalipsara na sema mai Kelly Koroi, awani ni binatalanga ni veki muni bertul na bubale na Callan Street mai malewani do sambula binaka wako serutambua bina bole besar ndo botimo bubale serutambua ke na rokonda veta do sambula binaka bina bole besar nandingi tagatiku mai na salnika kambura kina Vitia FM ena matake